Imitazioen munduan bizi gara. Faltsifikazioak, kopiak. Guacala, cuñao. Imitazioak ez dira pirateriaren, komertzio ilegalaren edo humorearen eremuetara mugatzen. Ez dira pirateriaren, komertzio ilegalaren edo humorearen eremuetara mugatzen. Azken aldian, Espainiako politikariek ardurak hartzerako garaian erakutsi duten erabateko originaltasun gabeziak politikari plagiadoreak aztertzeko gogoa piztu dit. Ikus ditzagun. Me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía. Zertara dator, txalo zapara dau. Originala izan alda, baizea. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. Badirudi gauza bera esan dutela, baina ikus ditzagun. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué, lo lamento. Baina, non dago no volverá a ocurrir? No volverá a ocurrir. Non dago no volverá a ocurrir? Imitatzaile txarrek beti ahazten dute xehetasunen bat. Hala ere, ikus dezagun originalak nondik atera zuen. Ego te absolvo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Eta horixe da guztia. Tramposos eta farsantez inguratuta gaude. Ondo izan. Me equivoqué.